Bafowethu siyabingelela ingoma kaZwelonke silokhu sishilo bafowethu sila ePhuphulis Park lapho khona ke egxobana khona ngoShameni kodwa njengamanje eceleni kwami nobaba noma iqhawela kithi lapha ke umfoka Ndabandaba into ekade ivela kushaka ayi iqhawela kunjani hayi siyaphila ubuhle mfowethu obungaka ungathini nje mfowethu ukubaleka nje kwengoma ke siqale nje lapho ukuthi ingoma ibaleke ngani njengoba nawe uphumile uzoyeseka nje yeah ingoma eminye emidlalo yasemakhaya emidala kakhulu kungakabikho zonke ngisho insimbi lezi ezisetshenziswayo kwakuyiyona into yayihlanganisa abantu kwakuyiyona into abantu ababethi mangabe behlangene ngayo kube lula ngisho ukubona omunye umuntu ukuthi khona umuntu ongaphilile phakathi kwethu khona umuntu ongaphathekile kahle phakathi kwethu ngoba umuntu osuke ngekho right emphefumulweni noma ongaphilile emoyeni uyabonakala ngokuthi angajabuli so ingoma okokuqala into yokujabula into yokuvusezela umdlandla bese futhi kuyinto yokuhlanganisa abantu abasha ukuthi bengabeli uvanzi kube tholakala nesikhathi sokuthi mabehlangene becula mabeqeda ukucula kuhlezi kuba neziyalo ezibalekelele ukuthi bazimpilo ukuthi iya kanjani phambili so into ebalekile nento enkulu kakhulu kodwa ungabaqhugumezela nabanye futhi entsheni especially ngoba ngiye ngubone ukuthi umuntu osondele kakhulu futhi entsheni kuba futhi abasakhula abancane nakuthina mhlawumbe ungakuphinda ubaqhugumezela umuntu odlala ibhola akadlala ibhola umuntu ogida ingoma akagida ingoma umuntu othanda ukuthila okuyimidlalo omuhlo okumlekelela ukuthi empilo yephambili sicela enze lokho umuntu omusha angahlali engenzi lutho ngoba mayengenzi lutho uzokwenza into wrong ilokho nje sigqugquzela kakhulukazi ke namhlanje singakho ingoma isport esimnandi ngoba sibona kugcwele namakhosi la okukhombisayo ukuthi amakhosi azokweseka abantu bawo nokuyinto enkulu njengoba nathi sise emkhankasweni ukukhulisa abafana abancane sibafundisa isiko sibafundisa indlela yokuqala phansi umfana eqale phansi ngeke ayigide ingoma engadlulanga lapha esikoleni sami ngoba kuze ugide ingoma fanele okokuqala ube nenhlonipho ilapha siqala ngakho khona ke sibafundisa inhlonipho kusukela ku5 years kuya ku21 mawusuthi uyabheka la ayikho ingane edla ama drugs la ayikho ingane la izoganga ngumuntu osifazana ayikho ingane njengoba ubabona bengaka abantu zoso akekho umuntu ozolwa nomuntu la okukhomba ukuthi lento ibalulekile izinto kufanele ngabe zenzeka zonke izinsuku icamp izoba nini ke icamp ake sikhulume ke ngomsebenzi wakho wokusiza abantwana icamp iyaqala ngomhla ka28 sithatha ingane kusukela ku5 years ka 21 sifundisa ingane yakhe inhlonipho sifundisa ingane yakhe ukuthi ikuthande sifundisa ingane ukubaluleka kwekhaya sifundisa ingane ukuthi kubaluleke ngani uma umfana ukuvuka ekseni kube khona into oyenzayo egcekeni ngaso sonke isikhathi so ke lezo zinto sobe sena 28 June kuya kumhla ka7 July iboot camp izobe khona ingane iza nje nengubo yokulala nezinto zokuxubha uma idla medication ize naleyo medication usibhalele inote usitshela ukuthi ingane yakhe idla medication idla ngalezi ikhati sikubhekela ingane yakho noma ngabe siqala ukungezwa ngiyakuthembisa lapha zoso bese zikha amahlamvu omnqandane ziyawakha amakhahla omnqandane ngoba izingane phela fanele ingane iqala ifundiswe isibindi siyafundiswa kumuntu ukuba nesibindi ngoba kubalekile lokho fanele ingane isazi zibe naso isibindi sokwazi ukuvikela odade wabo sokwazi ukuvikela onina sokwazi ukuvikela amakhaya kubo hayi qhawe lami siyabonga kakhulu ngiyathokoza mfowethu fanele ngifundise nawe ngoba usule stage nje funa ngifundise nawe ukuthi kuliwa kanjani ngoba bayalo abantu nabantu hayi lento yakho ifaka phansi komqamela ngiyabonga umuhle umsebenzi wenza mntwana nami ngiyajabula ngiyayiqhenya ngawo ngakwethembisa inkomo ikhona inkomo yakho ikhona inkomo yakho mawuvula isitezi kunenkomo yakho nje inkabe enkulu kunazo zonke eza kuwena mfowethu hayi qhawe lami ugcizelelile qhawe hayi impela nje ngimile lapho ngakusukela ngathi ngizokunikeza inkabi uNkulunkulu asipha amandla kwenzeke kahle uqede ngesikhathi oyoqeda ngaso unginikeze nje 2 weeks ngiyokudilivela angifuni ukuthi uyilande ngiyokudilivela mina ngelanga ozobwenza ngalomcimbi namhlanje umcimbi uzoba ngakusasa qhawe lami kodwa lento yenzayo angithi sikhulisa izingane njengoba uyingane kufanele sijabulele into enhle oyenzayo ukuthi thina mhlambe sikwenzile singangawe noma sakwenza sesibadala kunandaba ngoba abantu abathanda izinto ezifanayo kodwa lokho kwenza kuyisibonelo kubantu abangontanga yakho futhi siyakubona ukuthi uphanta kanjani ayifihliwe indlela ophanta ngayo ukhuthele uyabo uyabona mfowethu la emhlabeni mawukhuthele 100% uzoba right mawukhuthele nje ngiyabonga sibaleka saliwe awuphuma kulezo ndaba lezo ungiqhatha nesaliwe awusho ngani ukuthi uyabonga soka likandoni yini ufaka usibalwane ngoba uyamazi uyalwa ngiyamthanda usibalo wami ngiyamthanda noma nekhanda elikhulu ngiyamthanda kodwa bayizibonile kodwa la
unakho njalo undoni kodwa ephakamisa unyawo lapha. Yeah, usemsebenzini. Wenze kanjani? Ayuthi wayethe uyamiyekisa noma nabuyena xoxa. No, hayi umsebenzi wakhe saxoxa saxoxa imndeni yaxoxa kwavunyelwana ukuthi hayi akangaphazamiseki ngoba umsebenzi ade vele wenza kodwa ke uzohamba bawuyeke phela ngoba akekho umakoti ozohamba ephakamisa imlenze kanje phakathi uyabona so kuzohamba uyeke kodwa uyasebenza ngakho kuyamsebenzela mina fanele ngenza indlela ukuthi kube nenye into ezomenzela imali ethe xaxa kunale kuze mayiyeka le ayiyeke sekukhona into ephilayo ngoba into ayithandayo nanokuthi ngaphandle kokuthi yena uyasina kunezingane ezila ko15 eziphila ngaye so akufanele ke ukuthi bese singakucabangeli lokho bese sivele sithi ngoba useqomile noma usethande kwandaba bese sithi akuvaleka amathuba emsebenzini ingane ayifundisayo ezinye seyiqala nokuba ngabaculi so into enkulu le ayenzayo kufanele sikuhloniphe lokho hayi khona makhulu esakeni ngiyabonga amaningi ngiyabonga amaningi esakeni